Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe nokku kala ka joɗorɗon hiɗon ƴeewa Jama TV mi hiwrike on min salmini on min landike si hiɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon. Allah hara ɗum minen ga alhamdulillah minen e jaam yo Allah ɓeydan e jaam on kadi donc nondirɗon noon e wayrodiri ka seeɗa ka émission ɗo ko tawata noon haray ko gantoji ɗin meɗe yaafini kadi noon e ɗum ɗon kadi ɓay haray koko hawtuɗen so woni kay goɗɗo o wowama yiyede e nokkure tawata hara wooday hattiɓe mo ɓen ɗon signali min hattike ma haray mi ko torotoɗen ko yaafuye e maɓɓe haray wana sago meɗen donc haray fof no hiwra salmina mi wi on ko bisimilla ko tooli ka émission needi e jikkuji men donc andi émission on e yewtay fi ko yowiti e tagaɗo on no wawata wonirde ka ɓeygure ma no wawi wonirde noon ka ɓeygure ha e ka yaasi kadi ɓayɗon andi si innama tagaɗo donc ko wawgol hoore muɗum ka suudu non seulement aussi kadi haraka ka yaasi kadi o waway yaadude e jama on no yelora noon donc haray ko ɗum waɗi haray sen choisi si o émission needi jikkuji men ko tawde haray ɓurɗe e no woodi ko itteten e tagaɗo ko boni e makko e ko moƴƴi e makko ɓay ko ɗino ɗiɗo woni e tagaɗo donc boni moƴƴiri bondi ɗum ɗon andi ko yewtere tu wiyata moƴƴiri bondi kono ɗen andi so tagaɗo kay ala mo fayata o waɗay ko boni ala mo faljata o yii donc haray ko ɗum waɗi min inni on ko bisimilla ɗon artude e hande kadi ko waweten débatude ɗo si Allah on newni jaaɓi ha ka leero nangue wo ɗum ko tawata noon haray iɗon andi e nder wondiguji ɗin toujours haray ɗon andi e nder wondiguji ɗin wooday toujours ko jamaji ɗin ko tawata no fayodiri e ko wiyete kon e alhaaliji ɗin o andi kon woni alhaali yani e nder wondigal ngal wooday ko ɓe sutanto kamɓe ɗiɗo ko tawata haray goto e maɓɓe yiɗa accande oya o yii ko ɗum waɗi haray no woodi e meɗen buy ko tawata haray e yiɗanayi yani yiɗanayi hoore mum kañum hara yiɗanaɗi mojo mum donc no wiyale wondema wo sa yiɗanayi hoorema ko moƴƴi ko yiɗan kadi ɗimmoɓe ma ɓen ɗum faami donc haray ko ɗum ɗon waɗi haray ko ɗum o yi e hakkudeji meɗen o yiyay kadi buyi e meɗen no innato wondema ma wi koko yiyeten kon déjà wona hay innugol koko yiyeten kon hakkudeji meɗen ko tawata haray goɗɗo kañum no woodi waɗanteɓe tum moƴƴere kamɓe ɓe yeggita yani ɓe yeggita on wonɗo ɓe waɗande moƴƴere ɗon ñande goo o faljay yani woɓɓe ko waɗanɗaɓe moƴƴere wo ɓe yeggitata yonataɓe woɓɓe kadi ko waɗanɗaɓe ko boni wo wallahi ɓe considirta ko ɓe andi tun kamɓe tagaɗo ko faljowo o yii noneji ɗin ka seedi ɗo yimɓe ɓen ka seedi ɗon no woodi waɗanteɓe moƴƴere ko tawata hara kamɓe ɓe yeggitata moƴƴere nden no woodi waɗanteɓe kodi ko boni ko tawata hara kamɓe ɓe wawatama jogitade e nder konko waɗuɗaɓe ko boni ɗon kon tawde hara yiɓe andi tagaɗo ko faljowo surtout si tawi woni ɓe andirama e ko boni andi goɗɗo ko ɗum waɗi ha si wiɗe wondema tagaɗo no falja sa noon ko falji ɗon si hettinaka haray ko ɗo wonata ko woni kon fof du coup son dartini hakkudeji même ka famille ji a yiyay yani hakkude jongalle ɗen e mawɓe ɓen yani e sonnaɓe ɓen hara hakkude maɓɓe feppa yani esiraɓe ɓen wiren noon esiraɓe ɓen yani kamɓe famille o nder toon tawa hara des fois ɓe confrontation yana hakkudeji maɓɓe ma discussion hoy to sokoy kono hara ko wawata do ɓennade fi no wawa régulirde ɗum ɗon ko siko tawi ko esiraɓe ɓen kañum debbo arɗon haray des fois mo feƴƴintina hunduko des fois o yawo modi makko non seulement ma o yawo mawɓe modi makko ɓen yani o haala ha ka o faala ɗon par ce que si yehi ha un certain moment a nanay woɓɓe ɓe noyna mi wona onon addilanɗo ko ɓiɗɗo mo gongoy addilanɗo o yii donc himo andi le pelleti ɓiɗɗo maɓɓe on ko addata mo ɗon ko tawde haray ɓiɗɗo maɓɓe on o ari aduna
o modi makko ɗon o tawa o modi makko ari aduna joni noon o landoto taw ko hombo addi modi makko aduna ha simo inna wondema na ɓeeɗa addimo ko modi makko addimo. Donc ko ɗum waɗi ɗuuɗuɓe no farjude no gasa noon woɓɓe no e nder hen sa ɓeytaniɓe ɓe wawa wattande yila ko ɗum waɗi asi wiɗe hen needi e jikku no gasa woɓɓe ko noon ne'iraka muɗum on faami tawa hara des fois si ɓe falji mais si ɓe rectifianama ɓe hollama ɓe falji vraiment ɓe reconnaissay ɓe anditay ɓe anday ɓe falji ɓe yiltito e bonnere nde ɓe bonni nden ɓe tuubita ɓe yilto ɓe jokka ko feewi kon o yii no woodi noon woɓɓe kadi tawata hara ko noon wayi ka ɓeygure mum haysi ɓe haali a nanay mawɓe noyna accemo o ko ni way kono a hettay donc so tawi woni mawɗo ma on tigui wi yo hedditiɓe yo wata haalu par ce que kono wawɗa ko dikku on ɓe ronke taw non seulement par ce que gonga ko ente kon goɗɗo no heɓa ɓiɗɗo ya ha un certain moment wonno mi ronkodire o yo jama o wallito si yeyi noon ha ɓiɗɗo hewti woni joni ko yo jama o wallito haray hewti e saayi ko tawata hara so wattanal yilla kanko tigui taw kanko wonaɗo yanede muɗum on haray o rammini hoore makko o ramminay hoore makko par ce que yiiɗomo wo ko ɓeynta ay mawɓe ma ɓe ronke du kala ko waɗɗa ka yaasi haray menen juhamen par ce que meɗen andi aɗa ronkodiraɗo ka suudu si goɗɗo noon yo Allah dande wonde ronkodiraɗo ka suudu so yalti haray kala ko yiya ka yaasi ko ɓeynta acce o waɗa joni noon hay si ɓe yi hara noon koye yani hara koye probléme o woni yanoyde ko ɓeynta accemo ɗon par ce que ɓay sa haalnimo o jaɓata sa haalnimo o nanay o jaɓata donc accemo tuma o untoyi wo on tuma o darayno guerda o yii ko ɗum waɗi yorere ɓernde moƴƴa hakkudeji men surtout o génération ɗo min mi wata tuggude kollum e muɗum so min o génération ɗo par ce que piiji hewɗi hande a haalay tum ɓenna donc yaasi o weeti hande oui yaasi o weeti de kono noon andu tun do yaasi on ko weetirani do gasa an kadi ko ya change so tawi woni a yii goɗɗo a yii iɗa jokkuno hunde goo ko boni ma de façon yani hara de façon ignoble piiji ñidduɗi iɗa jokkirno ɗum ɗon donc yaasi on no weetiri noon daariri noon kadi a yiyay kadi piiji laaɓuɗi kadi no jokka donc an noon choisisoto ɗon suɓoɗa ɗon hakkude ɗi laawi ɗon ɗiɗi par ce que sa daari aduna on a tawi piiji buyino toon ko tawata ko halkiɗi on faami donc en même temps kadi sa daari kadi aduna on a tawi piiji buyino toon tawata hara hande e conseil ji buyino addede e nature on piiji buyino jonnede ko tawata hara ɗa wawi nafitorde par ce que en fof eɗen andi donc alamo hawrata e probléme alamo watta kadi probléme ça je vous assure alamo waɗata probléme alamo hawrata kadi e probléme mum donc probléme be noon kadi no mari solution ala probléme mo ala solution goɗɗo ko ɗum waɗi min ni on sa feggike ɗo no gasa ma sa duɗɗike ɗo no gasa janggo mum sa ari a rewtata ɗon ko ɗum waɗi sa waɗi erreur hande janggo mum sa andinama ɗum ɗon ko erreur janggo mum a wattata ɗum ɗon siko a neɗɗo dimo anduɗo hoore mum ou bien donc ɗum waɗi mi inni ka fuɗɗode neɗɗo wata yi'u tun ko tawata hara hi an sa waɗanama bonde ko bonde nden tun anditata andu tu taga ɗon o faljay kono noon kadi ya andu kadi neɗɗo kadi imo waɗanama moƴƴere aroya ha un certain temps waɗanama pihum bonku yeggita moƴƴere nde wonnoma waɗande nden andita ko waɗuma ko boni kon tagaɗo way noon o yii donc mo be yo heɓu ko yoni ɗum quoi en fait mo be yo heɓu ko yoni ɗum no woodi noon e meɗen mbuyi ko tawata kañum e koddurie Allah alaka mum maɓɓe de ko waɗa wo kamɓe ko guere ko dabare ko natiri ɗo ko ñanne ko lampa ɗo mi anda o ko no yonno ɗum tun nanata kamɓe ñawore Allah ala ton ko ɗum no wiya wonde ma hi Allah dandata condi e bowal si ndi haɓɓaki est ce que vous voyez Allah dandata condi e bowal si ndi haɓɓaka o yii ko ɗum waɗi ha simi inni si tawi woni e waway hawtidirde ko tawata hara hi ko boni e ko moƴƴi wawete sendidirede si ɗin ɗon ɗiɗi mottodiri ko honno ɗi sendidirirte hara kamɓe wonɓe sendidirde ɓen ɓe ukkake probléme on e bone on wonɗo ɗon on ko yani ko haqqille ɗen ko haqqille ɗe wawata e yani wallude o tigui ɗowta o tigui ha ɓe itta
probléme on ko boni kon ɓe waɗiraɗa ko moƴƴi kon ɓe waɗiraɗa ko ɗum waɗi o yi hay e misal no jonna so nokkeli buy ɓe innayi wondema minen meɗe wawi haɓɓude goye dewgal kono noon ittugol ngal mi wawatagoy par ce que ɓe andi ko ha honto probléme mum o woni iɓe andi ko ha honto ɗum ɗo woni ko satti ko ɗum waɗi haray mo heeɓi wano ko moƴƴi yo tora mo heeɓi yani mo wawi waɗude ko moƴƴi ko tawata tan hi la plupart jama on ko ɗum ɗon ɓurma manitorde haray ɓeydu toragol Allah toujours fiyo ɗum ɗon continue si a ari noon kadi e wadde ko boni a heeɓi hay siɗa andiɗa wadde ɗum ko moƴƴi ma ɗum jama on ko ɓuuri ko nandirma ko moƴƴi mais a heeɓi goto wiɗoma ene koko wonɗa wadde ɗo moƴƴa vraiment dartu o wiyata moƴƴa pour tum añugol ma no gasa sa dartini a anday ko saabu honɗum o wiiri ko waɗɗa ɗon ko moƴƴa siki ñawdiguji go no woodi wona yawgol ka labtane windaneɗa ordonnance yaha ka pharmacie non wona toon ko haqqille maɗen tigui saɗa joguiɗi haqqille maɗen ɗen tigui no wawma dandude ñawji hewɗi no wawma worindinde e bone hewɗo gogo taw stress ji ɗin souci ji gono toon ko tawata hara a duwaka rondade woɓɓe ko ɗum ƴettata rondo sa daari ana affaire wondigu no satti satta ko ɗum waɗi ha simi wi ɗum hande ɗa wonda ɗo yani mawɓe ma wiyen ɓeygu ma wiire noon ko ɗum ɓuraten fensutude wonda ɗo e ɓeygu ma tawa ñande wo fini weeti wo vraiment ara e sayi tawata hara on fof iɗo welti ɗon fija ɗon jala donc un certain moment aroya e nder ɗum ɗon kun ɗon tan hum bonira on fes kum bona e kanko debbo o waɗa probléme ko tawata hara an on vraiment a waway wadde réaction e fee ko o waɗi ɗon donc o waɗa andi iblisa ko siga ɗum ɗo yiɗi kaka yiyata probléme no immo surtout hakkude wonduɓe ko ɗum tun iblisa yiɗi donc ko ɗum no wiya wondema ko si yimɓe wondi ko haqqille ɗem ɓe wawata gollitirde pour que yo wondigal ngal juutu si hina ɗum ko ha seeɗa haray ɗum ɗon taƴi par ce que luttata welde tun ñande nde metti wo so hittinali ko welno kon fof piji ɗum ɗon fof o yeggitay e si tawi noon ɗum ɗon on erreur ɗo waɗi no gasa koko mi yeeti on ko no gasa woɓɓe no toon façon no ɓe ne'ira noon ka maɓɓe a susataɓe haalande goɗɗum tawa ɓe sompikema ɓe haala piiji ɗi andana hoorema wona konnguɗi welɗi quoi hay so tawi woni ɓe yewtude kono kon piiji tawata hara ko yewtere hara no yani mettinalngol ma e nder yewtere nden mettinalngol ma e nder yewtere nden donc so tawi woni a ñawirali haqqille maɗen noon ko ɗon programme mum fof woni bonde joni noon Allah dandu ponso pansa waɗi ɗon ko mooɓa oynayi mo yawde ka maɓɓe donc an hiɗa jooɗi ɗon aroya un certain moment yaha koyo régle probléme on probléme o kaari no wadde ɗum ɗo vraiment hiɗa dowa accude par ce que ko onon yani so wondi ka suudu gorko on toñay debbo on toñay mais ko hombo ɓurata ɓe marde haqqil fii ka wondigu ko gorko on ɓurata marde haqqil si hina ɗum haray programme ji ɗin fof no bonde par ce que ko an addimo no gasa hara a yiwmo anda o fon ko honno o wayi anda o fondi cœur anda honno o wayi mais yawa noon darde meublage on ɓaawon ko meubla kon ɓaawo kono mi wi ko meubla ɗon kon yani ɗam wawi darde caricature makko on ma voisin ɓe famille makko on ma famille makko on à l'extérieur tawata hara ɓen ɗon fof vraiment kono haniri noon ɓe woniri on faami mais an kadi darako no ɓen ɗo wayi ɗon noon inna no gasa haray ɓay woni famille makko no gasa ɓeɗo ko nomi yiri ɗo ni ko alhamdoulillahi no gasa somi ƴettimo ko ndinnedi ɗon o jogui et pourtant woɓɓe no toon ko exception a ƴetta woɓɓe taw hara ko contraire quoi ko contraire haray piiji ɗi donc ko ɗum encore ko a ƴettoyay debbo no gasa woɓɓe ɓe ƴettay hara worim moɓe anda à 100% ɓe adda ka makko joni noon o yaltinoya toon façon wondigugo ko ɗum ɗon no wiya ɓay addimo pelete andanomo à 100% ko ɗum ɗon no tawa e ko woni e makko kon ko ɗum ɗon no wawata darde sa wawa ñawdude fi no wondiron essaye a dara sa ittay ɗum ɗon e makko faami sa essaye a tawi koko wiwata alhamdoulillahi
parce que Allah kay no suti ko ndema ko da wadde ko fi no moƴƴira Allah wallete nder mum o so tawi kadi noon ara e woɓɓe ɓe no toon jikku ko jokke ko etitanɗa toti o ko tenkanɗa toti o ndu déppoto rek o yii ko tenkanɗa toti o ndu déppoto donc so tawi woniri wano noon haray ɓenɗo kadi ko etiɗa o a gaynata haysi ko ha honto tigui de yahuɗon koko ɓe wi kon koko ɓe wi kon par ce que sa haalani goɗɗo tun accu ɗum ɗo mi accali komin haali komin waɗi mi tewi non andi on ɗon mi sikkani mo yiɗi yo wondu mi sikkani mo yiɗi wondigal donc mi sikkani mo yiɗi exemple moƴƴo yo ƴette e makko sa itinala e an tigui an gorkon tigui a pika e crise ma inna jaka mi heeɓino komi sikka donc ɓen noon o wona à côté dara goɗɗo go adda donc oɗa immo o hoota ka maɓɓe par ce que ko jikkuyi makko guinnattimo an ay naale acciti o hoota o déppoyo toon 1 2 3 tun goɗɗo gori go kadi giyanda hay fusu donc on ɗo guinna min mi waway ten oɗo o anda tun o wondira o min mi essaye min mi waway ayi naafigiɓe yafoto noon par ce que so tawi woni a yi debbo o hooti ka maɓɓe o seedaka andi hootugol ka maɓɓe e seedugol e moodi makko hoota ka maɓɓe ɗum no seedi o yii yiida yaada donc so tawi woni o yeehi o naatoyi ka maɓɓe an a iwrito ka yaase ari ayni ko kaari mo ko ɗo kaari ƴettuno ko ɗo ya granjoto ƴettuno min mi daara so tawi woni min somi jomba mo jombamo o yaccitaali ɗum ko honno e feetere noon yafoto noon ono sike il faut que jama on calcula quoi du coup piiji gon toon se waɗay wata faggita no an tigui probléme on accu ha tawata ara a etike a ronku ha tawa probléme on aray tawa ma kono wata faggita no an tigui probléme ko ɗum waɗi enen kadi heɓen ko yonata en ko waɗanɗa woɓɓe wono moƴƴere tawi ɓe anditantama ɗum sa waɗaniɓe moƴƴere ha ɓe anditantama ko sa waɗaniɓe bonde ko boni ko rek ɓe anditanama o yii ɓe andanama ɓe ina kaari moƴƴa min mi anduno sa yi o hari no waɗa faminkinogo mo moƴƴi mo wadde ko moƴƴi patati patata ɗum jaka ko ha seeɗa bontino min anduno ɗum rawnta ko donc c'est que wona ya accu lojolngol ka yitere ma inna ittay lojol ngol e yitere goɗɗo goo ittu taw ko woni ka yitere ma ko ittu ko woni e ma kon taw probléme wonɗo e ma on ittu on noon taw si yaha ñawda goɗɗo goo sina ɗum ara wawata par ce que a yaha a fuɗɗoto tun haalde ɓe naye ɗa andi ko woni e hoore ma kon donc il faut que occupoɗa ko woni e hoore ma kon c'est la probléme goɗɗo goo et pourtant le haray no gasa kanko emo wonde probléme makko on ko gonga kono kanko yiyanima solution am e probléme ma on o yiyanima solution donc kanko e marde probléme o yiyanima an solution no gasa kankadi ko goɗɗo go yiyantamo solution probléme makko on faami donc ɗum waɗi amin ni probléme be no mari solution ko si wallidirama rek goɗɗo noon o luttata wadde tun ko weli dey ɗum ɗon e laaɓotiray ko laapos o luttata waɗde tun ko weli no ara e saayi o tawa ko be o waɗa ko metti ko nature o way noon ko aduna o way noon o yii hay e goto o luttata wadde ko moƴƴi ko fewɗa ñande go a oñoto on faami par ce que hande so darti mi ƴetta exemple très frappant hande eɗen jogui ko bonnata en jaaw ko bonnata en limanako ɗum no eɗen jogui ɗum téléphone eɗen jogui télévision no woodi ordinateur no woodi hande ɗum fof no utilisirede à travers l'internet travers les réseaux sociaux ɗino fof no utilisirede hande mono yiɗi bonnude o bonay mono yiɗi moƴƴude kadi o moƴƴay tout est de fof piiji ɗin fof no nder toon no woodi ko ɗum waɗi min no waɗi catégorie ji ɗiɗi ma wiyen voire même trois catégorie no woodi woɓɓe ko woni ko réseaux sociaux kon koko tawatata koko ukkidirta yimɓe tun ta kamɓe haray ɓe ɗon rek kala ko ɓe andi ko bonino ɗon kala haray ɓe andi si ɓe mélange tun si ɓe yuɓɓidiri ɗum ɗon tun ene co immoto probléme immoto kamɓe haray yiɓe ɗon yiɓe ɗaɓɓa ɗon vie yiɓe ɗaɓɓa ɗon visibilité wiire noon yiɓe ɗaɓɓa ɗon inde on faami donc ɓen ɗon no à part no woodi woɓɓe go kadi toon tata si ɓe kolodiray koko moƴƴi ko rek ɓe daara to ko moƴƴi ɓe koolidira
on faami no wodi troisième catégorie no wodi ko tawata ara wobbe gon ton ko boni be wonno be jokki mais be jetta ko solution on ko beeda woni wadde ko boni kon be kolata ko don on faami tara par exemple si ko vidéo bondo ma vidéo ara ko wobbe halata inde goddo ma ko be watta ko boni be jetta kadi vidéo ko trouvata on solution fino be accira kon ko boni don be kola dum don takko non voilà la troisième catégorie ko wadi minni on piji din mono yidi mojjude o mojjay mo yidi kadi bonde o bonay kono mojjiri bondi dum don non buri hulbinaade parce que ko poson si be andirima ko moji modi be andire ko moji si be andirima kadi ko boni way il faut être reconnaissant no gasa nyande go baya lutata ayela ki lutude mu kono non be yama hande ko ida moji jango be yama ida boni be jibo walla e bural konto be jettitirta ma an ida boni ida moji na yara do ayaltira do donc ara c'est-à-dire considération mo be fawata hore ma on considération hara no woni trop faible hara be yani be considérama à 100% et ensuite si yey ha tayile ko yosube ko be nata hande do mojjiri bondi wonale almami benta acce o do wona côté yo taw hara ko mojji ko mburi pesude ko non be jettata be noma ko be faala nomude ko donc stay no wona dum do goddo no bona on faami goddo no bona tawata hara yani ko à l'interne ko kanko tum woni wadde konko boni don hara goddo andanamo dum don déjà hara ko kanko tum ara mo andi oui bien sûr mo bonde kono yaltali o webiti wi jaman fo andani mo bonde on faami no wodi wobbe kadi yani be suud ay mojjere mabbe den hara be andi be wadde ko mojji kono nayo be yalto be webito ka jama on faami dum fo no ton seke ko mo be yo dartum an yo mo be yo yurinto tun dara ko lawol hongol wata subude ndi goddo jokkay do ko laabi go ha o tawa hi ene do joni hay duubi makko din permetamo joni fejjugol e konko boni don hankadi tawa hande ko yo sanzu semaine makko o sanza semaine on vraiment o joka kadi ko fo faala ko du wadi haray simini on no wodi attoraybe ko boni sakitora ko moji yalla dande non atorgol ko moji in sakitora ko boni don bay anda ko ndetuma mayde den tawata ma anda déjà goto anda ko ndetuma ndarda donc en wana à 100% wigol ko waju no karamo ko be no wakili no waja den no halanden vraiment piji wondi yani wondi caché haradi suudi ko en andano be wi fensitandem be andina ngene mo wadi dum do ko dum do woni ko fayimo mo wadi ka ko dum do woni ko fayimo o yi donc be wakili ngon sengo don vraiment de weltanibe ko so eden beedirande conseil ji ka émission do parce que émission on info den andi dum no yaltude jamaaji di moja ko ina seeda no yaltude mo be ina kanyum ko wi kon tum si alla jabi moji ba boni ba kanyum ko wi kon tum donc ate fata andugol si tay woni sa yahoyi don est ce que ko honto sorma on ko honto rawno demanden ko honno waata ate fata dum non donc du wadi haray au génération do fop mo be no andi ka ukiwo vraiment no andi ko to jawroyta ta ukike do da andi ukike vraiment yo tawara da andi ka jawrata de sina dum haray ko laaya mutu en famille ko laaya mutu donc gudun no wadi haray mo be e meden no sabora conseil no sabora ko moji surtout yo tawara ko dum buri wonde ko duudi kon etaga don bay kono wirden non goddo kan si tay woni o ari aduna donc mo abbi piji aduna dim fo ko hewtitomo piji aduna dim bay tungi da aduna piji aduna dim fop nangete fop de a hawra e majji ko boni ba hawra e mum ko moji ba hawra e mum aye to aye yani façon be e piji din ko ni ka aduna do ko minale a 100% hawra e mum ko na 95% hawra e mum parce que ko angari tawi di ku saari atay parce que info e ngartaw de ngatuna
a tawɗa aduna e ko wondi kon aduna wondi e ko wondi kon a ari a tawdimo e ɗum ɗon a wawata ittude ɗum hay fus ko an kan sansata semaine o ndara tawa hi o aduna ɗo jaka simi jokkimo e ngol lawol ɗo vraiment mi untoyto sansa en cadencement sansa semaine ma o yara ka anduɗa hi a undota ko ɗon ɓay aduna on kay mo mari ngol lawol ɗon kadi mo mari lawol ko tata sa rewi ɗon a undotako mais ko ɓurno yidde ko poɗugol ma ukkoyoɗa ka boni ɗon ko noon par ce que kanko iblisa on eɓe jillodiri ɓe donc piiji ɗin fof no toon mini on ko il faut que tun ko analyse molnaɗo ko tawata hara en fo e meɗen hiɗe wonde hande jangguɓe que ça soit ko annasara ma ko jangguɓe alqur'ana firani en donc fopp hiɗen andinede donc il suffit que ye lando rek par ce que mo landike o majjata on faami mo landike o majjata ko ɗum waɗi si yimɓe buyno jooɗi no hiira ma no yewta ma haysi ko ñalorma hiɓe yewta ɓe waɗa ñallal welngal donc si ñallal ngal weeli andu ko ɓayi ɓe haari on faami ɓe ñaami haari si ɓe hiiri kadi hiɓe welta hiɓe yani si niɓɓi yiɓe hiirude andu kadi ɓe haari sina ɗum wawata wonde hirde wawata waɗede tawata hara mo ɓe no weela jamais de la vie hirde nde jutta on faami ko ɗum waɗi haray si hirde foti tun andu marɓe haqqil no nder ton par ce que si tawi woni ko bonnayɓe tum ɓurɗude nder hirde nden vraiment hirde kanude woɗoyta ko hirde nde yani kande sakkitorta ɗon kono hulɓinori par ce que ko yiɗuɓe guere tun hirde nden ko guere tun wonata donc siko yiɗuɓe sonko hirde nden ko sonko tun siko yiɗuɓe ñoore hirde maɓɓe nden ko ñowugol yimɓe rek wonata o yii si tawi noon kadi ko yiɗuɓe janngugol ma waajagol nden ɗon hirde kadi ko à part donc si tawi kadi noon ko hiirugol tawata hara hi ko ɓantugol ɓeygure mum itta ɓe sawtende itta ɓe wula ɓe ittodira wula hara kamɓe ɓeygure maɓɓe donc ɗum ɗon kadi à part par ce que mo ɓe andi no wawi wonirde ka ɓeygure mum mo ɓe kadi andi no faala wonirde ɗum faami donc ko ɗum waɗi hara mo ɓe e meɗen no wawi suɓanade hoore mum donc mi no woodi komi ɓeytata hunde wotere ko ma piiji komi ɓeytata ɗo seeɗa ko tawata hara en fo e meɗen hiɗe yiwde il suffit que yen applique par ce que applique gongol haray woɓɓe ɓen no wawa si no huuli ma woɓɓe ɓen no wawa si yani ɓe hewtanali ɗin duuɓi ɗon par ce que si tawi woni mottodirama ma haysi mottodiraka déjà ɓayno wirɗen noon hande no mondo woniri ɗo ni aduna woniri ɗo ni hande haysi tawi woni ko antum eɗa wawi wadde ɗo hunde tawata hara sa lanside vraiment jama on yiyay nafitora e nder muɗum ɗum faami ko piiji ɗi anndanɗa hoorema iɗe wona e suuɗugol ko tawata hara ɗin no du'a yewtede ɗum faami ɗum noon ko honɗum min mi wawata wiide karamakoɓe ɓen déjà ko fensitangol jama on ko tawata hara woɓɓe ɓen no ƴetti piiji gon toon wasiyannayyi ɗi hanaka yewtede aduna on fo anda ma jama on fo andade e pourtant le jaka hara wana noon woniri jaka jama hara jama on no wawi ɗi famude no wawi andude ko honno wawata rewrude e ɗin piiji ɗon ko tawata hara e sattede waɗali lorra waɗali nder ton dal donc pay ko noon no wawi yewtude moko ba no wawi yewtude mais hara woɓɓe ɓen déjà no hersi hande a yeeyi wono mi ƴettay misal wono a yeeyi sukaɓe buyno jooɗi no yewta tawata hara pour que yo jiwo aro ɗon o fuɗɗo ɗo yewtere ma o ara ɗon o tawa himo woni à l'aise a suɓay ɓen ɓe ɗuuɗa siko sago makko hara ko jiwɓe wawɓe wano makko tun hara kankat ɗon o wawa yewtude vrai ɗum no heewi e maɓɓe ko tawata hara ɓe wawi serindade e contraire ko tawata hara ko rewɓe ɓuy jooɗi ma wiyen suddiɓe ɓuy jooɗi gorko ara ɗon si tawi woni mo yewtude a tawi vraiment surtout si tawi woni koko wondi e importance tawa e haray kamɓe so naɓɓe ɓe wawi heɗitade ɓe wajitora kanko gorko on ko ɓe woni wiide kon donc ɗum waɗi ha simi inni
so yi hande sonnaɓe ɗuɗuɓe maɓɓe no engagé wano ka école ji ɓe jangga jusqu'à l'université ɓe heɓa diplôme ji maɓɓe donc ɓe employé ko par ce que gogo taw ko suusingol ɓe andina ɓe ara hi no wodi piiji wono toon worɓe waɗay rewɓe waɗay sa innama woɓɓe aynayi ɓe a haalay haala bureau rek reedu maɓɓe hetta a haalay haala gendarmerie tun reedu maɓɓe hetta a haalay haala policier tun reedu maɓɓe hetta kamɓe sonnaɓe ɓen on faami donc e pourtant le hara ko piiji ɗi andanɗa hoorema ko kamɓe ɓuri marde atout yani kamɓe ɓuri marde avantage e siga ɗin domaine ji mais kono so tawi woni ɓe andinaka ta haray c'est un peu gauche ko ɗum waɗi haray simi inni ɗum ɗon koko doit andinede yani ɗin côté ji ɗon so yi wano programme policier ma gendarme yiɗe yewtude fi ɗum ɗon ɗo ma bureau ji ni ko tawata ara sownaɓe no wawi yawde ko par ce que gogo taw wata ɓe sikku ko piiji ɗi andanɗa hoorema koko hulɓini ma hara e ɓayɗen yewtude fi affaire boneji ni ko tawata hara si yahama e innama gorko e debbo yani adagi modi mum haaɓi ɓe yeehi ha ka police ma ɓe yeehi ka saria wiren noon ɓe yeehi ka saria wata ɓe sikku ɓe hettata gonga no ara e saahi ko tawata hara mo be e gonga mum on faami mo be e gonga mum on kono si tawi woni woɓɓe maɓɓe yeehi ha wana toon tawa déjà si ɓe haalnama haala police tun ma gendarmerie tun hankadi ɓe yitito kisam ɓe inna ko min tooñi yafano Allah yafano ala wattata mi waɗiniri ni wattiri ni on faami donc ɗen balɗe ɗon feƴƴa tun kadi o watta kadi wano mum donc si tawi non woni ɓe fof ɓe anda il faut que ɓe yaha ka andinayi ɓen donc innaka ye yaw ka police fi sokegol ma fi piyegol aynaka ye yaw ka gendarmerie fi sokegol ma piyegol ɓen ɗon no jogii sariyaji ko ɓe wawatama andinde mo waɗinde bonnere ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo o doit rewrude fi yo accu si a tooñi ɓe haalnama vraiment a tooñi pour yeeso ɓe andinama ko honto rewrata hara a tooñaali mais kono woɓɓe maɓɓe toujours no huuli sokede woɓɓe maɓɓe toujours no huuli e baguede andi no woodi hersaji gon toon wata an tigui wata jaaɓu faggitanade ɗi an woni ko gorko ma ko debbo wata jaaɓuɗi faggitanade gogo famille ji ɗin ɓe yeehi ha ɓe andidiri wata jaaɓu conflit yana hakkudeji mum tun tawata hara ko an ɓurɗo yorde yani ɓurɗo welde hunde kon tawata ko a yiyete e programme on hay so tawi woni ko oɗa toñuno haray gonga ma o bonti par ce que ko an ɓurɗo welde hunde kon ko ɓenta a donc no wona woniri o ata e o no tawa e ko woni e toñude on faami donc famille ma on anday no wawɗa famille mawɓe ma ɓen anday no famille yani mawɓe kañum gorko ma on anday no wawɗa hay non seulement ɓiɓɓe ma ɓen anday no wawɗa andi haray hulɓinanike ma saria on tigui sa yeehi toon woɓɓe no toon e si ɓe hewti ka saria ɓe panikoto si ɓe hewtino ɓe panikori donc ɓe haalay ko ɓe haali wo ɓe haalay ko ɓe haali wo hay ko ɓe haalano ka galle ɓe haalay on tuma ma ɓe hewta toon tum hay si tawi woni ko kamɓe toñano ɓenna ko min tooñi yafani Allah yafano ɗummi on faami donc si a andirama ɗum ɗon andu haray piiji ma ɗin fof woni ko jiiɓi fokke wona e gootum on faami wona hunde wotere wona nokku gotum par ce que piiji ɗi e wona na e ma fuɗɗori a daray no wadno woni yarde noon a daray no woɓɓe kadi rewdanoma e siga ɗin domaine ji donc so tawi noon woni an a fuɗɗama rewdede tun a hollali exemple moƴƴo donc a yalta e ɗon hersa fawma yalta ɗon e tawata hara ka yaraɗa wo bon ko andirede e yani sappede neɗɗo ta jaaɓu sappede ka yaari o ta jaaɓu yo taw hara say siɓe sappotoma koko moƴƴi kon hay ɗum déjà no woodi moƴƴiredi ɗi watta a suuɗay on faami a suuɗay donc iwen ɗon hikkiten hon ɗum ko on andi année on lannay woni donc ko ɗo taw souhaiteten fidèle chrétien ɓen fof wiyenɓe bonne fête de Noël en souhaitiɓe bonne fête de Noël kañum fidèle chrétien ɓen fof wona o ma o donc année on o lannay woni no arde ɗo e sayiji ko tawata hara année 2025 on kadi naatay woni ko sayontere hande déjà e wawi wadde réémission
kono waɗa simini réémission yani e waway yiltitade e toɓɓe goo buyɗe yewtunoɗen e nder année 2024 ton yewten ɗum noon ɓurten kadi yani waɗen résumé ñoggen ko yewtuɗen e fi e nder o année 2024 andintinen jamaji ɗin par ce que ko andintingol ala mo anda ko andintingol jamaji ɗi watten donc e nder ɗum ɗon e ɓay o lannal taw kono eɗen andi no gasa piiji buy waɗi e ɓaawo men ɓaawo ɗen tawano ka piiji buy kadi waɗi e tawde men donc en anda ko woni e arde kon kadi donc ko woni e arde kon noon min mi ɓuuri tañƴinade ko année 2025 woni natude ko ɗum ɗon anduɗen no gasa ɗo e raɓɓude en anda si tawi woni e woɓɓe men no gasa ɗo tawatake ma mi wonɗo haalde ɗo mi anda ko Allah andi est ce que vous voyez donc ɗin ɗum piiji fof no nder ton kono si tawi woni yaari no faalira ɗen noon haray fokke anditen moƴƴereji buy waɗi année 2024 moƴƴereji buy kadi no saati waɗugol donc ko saati waɗugol kon en aroya e mum donc ko waɗi kon noon e moƴƴere nden en fuɗɗoray gilawa joni fi résumé ngol no andinen honɗum andinen taw jamaji ɗin émission nede jikkuji men e heeɓi joni ko wiyete kon disons 2 ans hiɗen jokkiɗi émission on faami donc alhamdulillah piiji buy yewtama no gasa jamaji ɗin woodi ko nafitori piiji buy kadi yewtama ga ko tawata hara no gasa e min fawnike e jamaji ɗin kono ɓe wawa rectifiede ɓe itta ellaji ɗin ɓay haray ko tagaɗo way noon ko ɗum yewtunoɗen nane donc ko honɗum tortoɗen jamaji ɗin e wate yani ko compargol ngol comparaison eɓɓidirgol piiji ɗin no gasa ko feƴƴi kon en eɓɓidirino yani année 2024 ton en eɓɓidirnomo e année 2023 ko honɗum ɓuuri e moƴƴude e majji ko honɗum e moƴƴireji yalti nder ton donc ɗo kadi ko wana noon ko honɗum e moƴƴireji yalti ko année 2024 et par rapport année no ko moƴƴireji honɗi yalti ko année 2024 e ɗum ɗon kadi wawi ñoggude ɗum ɗon anden vraiment e ko ɗum ɗo woni ko wonɗen e ɗaɓɓutude par ce que ka émission ɗo e yewtay non seulement ko piiji bonni ɗin kadi e yewtay par ce que si nama nede jikkuji ko yani koko moƴƴi kon e yewtay ko boni kon kadi e yewtay hay fus ko suutten ala du coup komo ɓe yo andu haray mo ɓe en fof meɗen mo ɓe no wonde ɗum ɗon on faami mo ɓe no wonde ɗum ɗon kadi haray no existe no gasa hara woɓɓe ɓe déjà wonino e maɓɓe meɓe hawki ko boni kon ɓe yetti e maɓɓe ma woɓɓe no toon hara ko moƴƴi kon déjà ɓe ɗoytino on faami haray ɓe moƴƴuno law ko ɗuuɗi tawa joni ɓe ɗoyti ɗum fof no nder ton ko Allah andi kono tagaɗo kan ko feccerejo rek ara e sa e tawata nono ɓay e yii ko woɓɓe yariri beere sabu suusi e yii ko woɓɓe panditori sabu suusi e yii woɓɓe yani wiye woɓɓe no warti ni ma unto e woyndu ma yani heɓa sokkoji ma hakkille mum dérange o sabu tum piiji aduna quoi dikku o yii ɗum fof no nder ton c'est que ko ɗum woni angal maîtrise ugol hoore mum no yaha ha un certain moment tawata hara taga ɗon ko are makko kon si hina o ñawditor haqqille makko ɗen o bonna e fi makko o bonna aduna makko o bonna no gasa e fi famille makko par ce que goɗɗo si yehi ha tawi woni ko a jomɓe nguure hiɗa andira keɓal vraiment ko wonɗa heɓude ko no nafude famille ma no nafude kawte maɗen no nafude jamaji ɗin yehi ha ɓe andirima ɗum ɗon an a heɓoyi sokku goto ko tawata hara no wawma pandude no wawi wonde sokkon ka famille ton heɓuɗa maka ka gollayta ton ɗum fof no nder ton ma ara ko e yani ko e ma tigui ɗum ɗo woni ko yalti par ce que no woodi woɓɓe si innama ene heɓe ñaw a heeɓi nde nawnare ɗo donc ɗum ɗon kamɓe no wani ɓe wasi si ɓe iwi yo ɓe iwu aduna ɓuuri ɓe nande ɓe wondi e nden nawnare woɓɓe a yeyki san woɓɓe panditora saabu nden nawnare ɓe yaha ɓe warto saabu nden nawnare ɗon woɓɓe no toon ɓe heeɓino jawdi ɓe fuɗɗo perdude jawdi maɓɓe ni ñande wo hara jawdi ndi ɗuytoto woni
ɓe sakkitora hon ɗum ɓe nasitta simi maayo par ce que si jamaji ɗin andirino lan keɓal joni woni ñande o ɗuyto woni woɓɓe ko ɗum watta ha ɓe warto woɓɓe no toon ko tawata hara ka famille makko toon e ene vraiment ɓuttanamo on faami ɓuttantamo si mo welti ha o ara ka famille so ari ka famille ko ñooña tun ñande fini weeti o woɓɓe kadi ta haraley mo iɓe an imo yani ko neɗɗo andaɗo c'est une grande personnalité hara ko andaɗo vraiment moƴƴa kono nder toon ene nder toon koko ñoli bof woni ka galle toon donc saabu ɗum ɗon fof no waɗa non seulement woɓɓe ɓe warto ma woɓɓe ɓe yalta yaha ko artata hara ɓe wontira ka ɓe woniri toon on faami donc hara noon famille o noon joni noon koye makko wonno heɓude gurdam newiɗam si tawi noon joni woni o wuura o wartike saabu maɓɓe saabu ñooña maɓɓe on ma woni o yeehi ɓe ala famodirde han kadi saabu ñooña maɓɓe on saabu ɓangal ɓuttu ɓerde est ce que haray famille on famille ɗo lancaki on famille ɗon kadi mi sikki haray o woniri e lancagol par ce que si hoore nden iwi nunno ha leggal si ɗaɗi ɗin parlitama mi sikka ngal wuuray donc ko ɗum woni ɗon ko ɗum waɗi haray si min noon no woodi buy ko sabbi en année 2025 no woodi buy kadi ko feƴƴiri en année 2024 donc yo Allah taw hara moƴƴereji wonɗi arde ɗin e année 2025 on yo taw hara ko ɗin noon ɓurata en ɗuuɗande e par rapport ko feƴƴi kon donc ko ɗum waɗi piiji ɗin fof no yaadi e mana gabe kadi no yaadi e sariya mum on si tawi woni a wondi e jama on iɓe andinoma ɗum ɗo sa yi ari sanjirima an tigui andu taw sanjirima non seulement goho te ensuite andita wona okki hoorema ko heɓuɗa ɗon kon andita vraiment no woodi kadi heɓuɓe ɓurma ma no woodi kadi wasuduɓe ɓurma kadi ɗum kadi andita ɗum ɗon ɗum ɗon fof sa anditi a waway andude ko honno wawata gerdude gurdam mum ma kon anda ene keɓalngal non seulement ko wakkilare no tawa kono noon kadi ko Allah hokkata par ce que a yiyay woɓɓe no wakkili ha kono e vraiment keɓalngal tawa no hawri harale ɓe wakkili on faami par ce que fof Allah tagu fof fo naali arsikaji ɗin mais so tawi no yeru kon Allah hokkuma kon a yondinori kunɗon a andi no gollitira kunɗon ata e kunɗon no yonuma a faami si joguiɗo milliard ji no gollude ɗa emo wuuri gurdam an kadi haysi ko 100 000 ou 200 000 joguiɗa an kadi ɗa andi no gollitira ɗum ɗon andi le hi ko wakkilare ma addi ɗum ɗon te kadi ko Allah hokkatama kadi ko wakkiliɗa o anditi ɗum ɗon fof e nder on 200 000 ji ma ɗon an wuura e gurdam ɗan an kadi comme no oɗa wuuriri noon on faami donc ɗum ɗon fof ko etugol anda tummo be niveau mum on ko ɗum si tawi woni fof fotali wawatake a wawata wiide a wawa hewtitade ɓen ɓurɓe ma ɗon e piiji gono to ɗum ɗon no gasa ka miijo no gasa kadi ka wakkilare goy ko gonga kono fewndu ka fewndiɗa ɗon il faut que taw heɓa fotara ko heɓi kon ma ɓuri ko heɓi kon pour que ya wawa wadde ko woni kon kanko kadi a faami mais sa inniya mo joguiɗoɗa milliard je ko woni ɓornade ko ma machine ji ɗi o jogui wano otoje lix ko jogui an joguiɗo 200 000 an kadi a inni a yahay vraiment no guerrete wa ɗaɓɓaygal ɗon fewdo on saahi ɗon te ko 200 000 joguiɗa haray miɗe landima on to solution o marɗamo ha ka ma lawol hongol marɗa ka yahata rewra sodan on ɗen otoje ɗe o jogui ɗon il suffit que ya toro Allah ballal an kadi ɓurta wakkilagol par ce que jour ji ɗi wonata gooti ñalaɗe wonata goote no wona woniri wo ñande go ara change heɓuɗo no perda a faami on mo ala kadi no heɓa il faut que watta no yilla en fo meɗen ko ɗum waɗi mo beyo heɓu ko yoni ɗum quoi mo beyo heɓu ko yoni ɗum ko ɗum attorɗen nanen si tawi a heeɓi moƴƴere vraiment andu a heeɓi moƴƴere andude moƴƴere ɗon si tawi kadi noon a heeɓi ko bonnere bone ari e ma ko tawatara hi ɗum ɗo ene tuusima moƴƴa andu tuyo ɗum ɗo kadi no wawi iwde yaha e goɗɗo goo kadi par ce que ko no iwa e o yaha e o no iwa e o yaha e o donc piiji ɗin ko noon faami en ƴetta e misal wano so yi woɓɓe no faggo
ka burure ma wien no faggo ka village jawdi darindi wano dammi on faami be faggo dum non ton yawya ha un certain temps din don di duuda moƴƴa non di duuda moƴƴa on faami tawta hara e gurna mabbe dan fo koy din dammi don fawi dum no heete ko ni wadde taw hara gurna mabbe dan koy din dammi don ko be nabu dammol gol be yeeya be heba ko be soda ko be nyaama mais don andi hendu keneli bondinoy dum di ara di wifa den jawle don fo maaya den jawle don fo maaya eto kara han go dido e mata toy koy don koy wuura hara koy nyawda mare koy puuji ha yani hara koy hebin nawnarnen kono alla sohina koy don on faami donc anton sa anditali hi ene dum do ko alla lubma dum ene yaari si yehi kadi a jokki e pepugol e yimbe wonde mo wasayne ko an joni dum horema donc no gata hay koy luttu koy don alla jetta koy don kadi halkindira jodora ni jungo bolo ko dum wadi haray tegi enen tigi alla ndaray taga don fokke sa hebi yo yone dum don fo maayi ha heddi ke dido e mata toy yondi nori koy don kadi ndara ko alla wadata ko no gasa alla ndarde won no gasa o wadna ma ko buri konko jogino da don ma sabu moƴƴo yalta e nder dum parce que yewti e nder émission jibin ga ka sabuji heboto dum fo yewti e nder émission ngonga on faami hunde fo kadi si tay woniri wana non sabu o yaltiti donc ala wawdo sakkade gaño etoto ronka si gido etoto yani ronka si sabu ma on ari o ari faami donc dum non fop haray eden doit dartude anden en hebay piji din kon non ko en tambur juude didi anda hi sa hebi vraiment ko nafitora anda kadi no wonda nafitor anda no wonda nafitorde hunde nen non faami ay sa hebi hunde wata habbito wobbe non no hewte go men si hebi joni donc hara ko mantorgol faami mantoratum donc par exemple mi yetay wono min woni jan no mi wadirta émission ni ta non seulement wana gigol duma mi woni wadirde donc ko argotum manto faminkino kanyum ko kaccu hara lamma donc nanon sa yetay hunde den yetto hara anda hi ka fokutuda an yani anda kayuda on fami anda kadi ka wonda yahude don si alla okima jawdi vraiment watta faminkino ko an yani ko an okki dum horema andu wobbe no dabe ala si ndi jawdi ndi marda don vraiment wallito kadi wobbe bembe ala don be heba on sabu moƴƴo ihurdo e ma don ndara ko on dum alla wadantama ata nyande wo beydante parce que alla kanko non et puis konko jonda don dum non kadi ko an jeyi parce que ko dum don jeyda déjà wiran non ko dum don jeyda ko nyamanda horema ko nyamuda ko dum non ngajeya non lanni c'est fini mais ko wadanda yimbe ben kon moƴƴere nde wadanda yimbe ben kon dum do yimbe ben haalete aduna a wadani be ko moƴƴi kala akhira kadi a hettay konko moƴƴuno don yani ala perdi eden nande karamo ko be waji ken dum kala mo be ko oki konko dum hetata voilà dum be waji ken dum be yewti donc ko dum wadi wata imotum heba piji dinginna donc min mawnintino da hore jamanu non wa yawde ha jawa do dippo nde wotere parce que jawdi ma piji gon don dum ko ngufo donc il faut watane yilla moƴƴa ko ina seeda anditen en fo e meden mo be alla no etani dum no wonde sariyare munde mo be alla no etani dum ko hebata kon dum dole wasata a hendoto no wona woni ro sabu on heboto fi no hendora konko alla etamma don on faami wata mo hawju ko tawatara yaay ha seke adna ko colum baggum a dogay ha sika waaway ko jonnangude ko wira kadi iwtira baaw kadi ha ya saytnaali ko ko yama e problème piri ma nyaaki donc sa hewti wodon no hara a gaari a faami sa hewti don hara a gaari ko yiltagol wonda wadde donc anang aci duma baawoga a hewtitaaki ko jokkuda kon donc tuma yiltitoda kadi hara a ronki jonno ngare da hakkunde don wana gada wana gani dari perdi kombo idani hore mun on perdi hay e goto ko wadi mo hebi départ yo ando hebi départ o dabba solution e on départ konko hebi don
o anda ene ɗum ɗon ko Allah jonnirma ɗum ɗon ko ya heɓu no non seulement no wurnira hoorema wurna ɓe gureji maɗi mais aussi wallituɗa miskina ɓen si tawi woni yeehi ha yaaji on faami ɓay woɓɓe gon toon kañum koko fanɗi kon ɓe woni sendodede koko fanɗi kon ɗum fof kadi noon ko yo taw hara wona waɗugol haalita no heewi men ko tata woɓɓen toon haray waɗa ha para jokka e haaltugol min o kikaari ɗum min waɗani kaari sanano min o darnata no ndu suudu non no woodi pijigo ɗi haaldata kono pijigon toon ɗum ɗon maru accu ɗon accu ɓay tun a waɗi moƴƴen ɗum ɗon accu ɗon selu on faami donc ɗum ɗon yoni ka haale no woodi ka ɗum haaloyte ɓayi ha windama marama sa haali tun haray ɗum ɗon kadi iwi montama par ce que a haali donc ko ɗum waɗi kala ko waɗeten o anniyoren tun fi Allah waɗa te kadi no waɗa hunde nde a wawɗa nden ta hoccotu waɗa hunde nde a wawata waɗugol piiji tawa ko hollori no n'accepte pas ça c'est pas bon pour un homme piiji ɗi yo andu no moƴ yani andu taw ko no moƴƴanma si waɗa te ensuite kadi hara no moƴƴani communauté o no moƴƴani yani ɓe wonduɗa ɓen ma ɓe wonɗa waɗdude ɓen hara no moƴƴani ɓe donc si waɗa kono wata waɗu tum pour que ayo moƴƴane an tun si tawi woni koye moƴƴane an tun tawi moƴƴana ɓeya to donc haray mi anda ko honno haray nde moƴƴere ɗo yaajirta ko honno heɓirta moƴƴere yaajude nden e fi konko waɗɗa ɗon andi yaajata ko donc haray koye watta yila moƴƴa mo be men ka woniri ɗon anda hi no woodi ko sabbora ka communauté no woodi ko sabbora ka communauté ka hakkunde jamaji mo be no woodi ko sabbora ko an noon andi ko ɗum ƴettata adda ka communauté ko an andi ko ɗum ƴettata adda ka hakkunde jama ma ka famille ma ko an andi kono mo be no woodi ko sabbora min ko ɗum noon andumi donc haray inchallah si tawi woni Allah o newni e wawa hattude ɗo hannde si Allah o newni arten yondere hannde kadi e fi ko yowiti e émission nede jikkuji men mi anda en tun hari fatundeji ɗin donc ko waɗi ɗe balɗe ma ko waɗno e nder hitanden kon fof haray en hawtidira fof toroɗen Allah on naaduɓe fof aljanna firdawsi o yaafo en enen kadi so ƴettitayn donc fatoraɓe kadi fof torama yarlagol donc wano min personnellement mi heeɓe ɗo fatunde tatara ɗum ɗum no waɗinimi ɗuma seeɗa donc kono ko Allah waɗi ko goɗɗo wata ittude donc haray e vraiment en torodiri en fof yarlagol côté amen ga minen alhamdulillah mais wawi yarlade yallah dandu en siga muɗum ko ɓaadi donc haray en yontere hande kadi si Allah o newni jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh